For a normal conception, we all know that we need a normal semen count of 15 to 20 million. But is pregnancy possible with a sperm count of less than 2 million? Yes, it is possible with a wonderful technique of ICSI, intracytoplasmic sperm injection. We can select morphologically normal sperms and inject into the eggs of the female partner with a very good success rate. Ka Joint Action Committee jangka all riboy passengers vehicle kabadi ka kenhun sederap lang jang try kali beginaunya kali kamai nadu ki sumo ki taksi ki pick up ki bus haka kat mreu trek jemang arah jaran pulai kila berengem banam asyuk jang prelang bar ka office deputy commissioner ada emplat mardor ki pisah ki try beginaunya kali ki belas abad duty nadu ke jengen shop ka kelam covid-19 bat jong ki election MLA. Ya kini lepen pau dogi ngelam jong kani ke Joint Action Committee hadian ke jinglet bani kenduk markhmat bu Deputy Commissioner ke Distrik Riboy u Arpit Upadhyay na ke benta bani keran helor kani kamat namar ke jing mat jing ek jing try bagi nongnya akali namar ke jing bam pelat ya ke pisah ke bagi dehok banyo haba keran jing nong tok kubor hadian ke jing kenduk ya u Deputy Commissioner u ba bina semakri u chairman badu ba Vincent Sokwai u General Secretary kani ke Joint Action Committee kila ong bakum ke kenhuan jong try bagi nongnya akali kamai jong ke Distrik Riboy Kim ban sia syuk ban chim ngi senjam ban i kenduk ba pandawa ialah kohok na u Deputy Commissioner kila ong ba menta digi snem ki try beginongnya akali kamai ki belahap ban pendap lagi kamram ha kabawan len shop ke kelam covid-19 bat ha kepor balong ki election MLA kila pendap lagi kamram ndrei Kim Shimlayo kohok haduk mentaru Hagawai pat kaliang kum ke kenhuan kadap da kejing kemen bat ke kermen scam bakat kum ke kular bala ai du Deputy Commissioner ba unchim khia ban plat no en ke pisa jong kini kamram ki ba kila pendap bat kila ong baki khmit lenti ba Deputy Commissioner un penstat ban plat no yang kini ke pisa ngi kum ki try kali ki driver ngi kendu kalong halor ke jing bom penlat pisa ke surkar ha ke duty ki ba mangi ki driver ngi la le te kabil ke badangsa kalong nadu kabil jongu covid-19 katar ngimpat yo hadin kata ki duty ki bangilej kapor Independence Day Republic Day katar ngimpat yo te hadin kata kabil ke ba late duty haunu election MLA badang sudapsian kataru ngimpat yo haswa ba nakaliang ka district administration kan bat i kali jongi ngilawan bani kendu bani keren alor kajing suki bansiu ya kapisa tingila don ke jingi keren bat nakaliang district administration kila ong yingi bayakan ka bill jongka election duty kin om penslam ban penlai henrei ka pensa lengwa ane pensa yingi ka umdum wat hadu mentaru ngimpat yo ya kata ka bill ka bangi dei hok ban yo dei halor kata ka nongrim ilayawan ban kendu ya UDC te hakane ka jingi kendu jingi UDC kalong ka eke ka basngu tenan ban nakaliang ka jungu ula kular hakmat jungi mentaga sengi baya ka bill jongka election duty lakum no hapok ine khatsan lane arpo sengi unsa penlai no kata gadai ka jingkular na kaliang ka jungu tengi penpau ka jing sungu yo DC jungi halor gane ka jing simkia ka jungu bat na kaliang ka jungu ula ongru baya kane ka bill covid-19 bat kiwei ki bill ki bangi dangsa unsa simkia bat unsale kat bala na kaliang ka jungu ban penlai no kam kloy na kaliang ka jungi ngisno bon pau tanggatai